Poshan Tracker khan beneficiary thun thar tur new registration kan nei chuan heti hian a phek kha alo lang masaber to ta EKYC le FRS khati fel masak phot angai ni chuan a hnuaia pola inziak understood ti hi kan metanga kan mezo khan heti hian phek kha aron lang le don ta ni heta hian tu puitling adar nge kan man sak don ti kha alo lang ta he hi abigin no panga alo lang don ni mani adar EKYC le FRS ta na mang thei lo te khatiang ho tan khan puitling adar kha manangai ta kan soi thin photo angin no panga chuan puitling adar man angai kha to emober an chung ko member nget ti chuan ka ma a EKYC le FRS kan tia kan thlanang tho khan mothers adar fathers adar le guardians adar thlan turalo om ta a heta hian a thei ram chuan nu ber adar kha man ni se ti ani a ama ro chu emo ro kholna wangin nu adar te khalo man theilo pal theya chuwang chuan fathers adar te mo guardians adar kha man le theita he chu kan hresa tho tanga ta hian thil thara ron om ta fathers adar bi ka hian me tur pani alo om ta ni me tur ma sa zo ki chu anuin adar anei lewe mo anu le panin thena anu kha invenga moin khuwa om to lova morem chang lo ni chuan a chung zo ki me tur ania anuai zo ki chu anu aboral chawin ani fathers adara hian me tur pani oma achung zo khi rem chan lo na sang sang awanga anu adar man thei ani lo khanin betanga amai ro chu anuai zok ero hi chu anu aboral chau khan me tur ti nani chu ti chuanin anuai bera hian guardians adar thlan tur khalo ta a hei chu chung ko bem maranghet tu mo ber adar khani mai ta a anom puite mo omhet lo ang ka chu thlan lo ram ni se ti chuan tu puitling adar nge kan man don ti kan thlan zowa khan anoya proceed ti apola inzia khi kan met le mai don ni ti chuan hemi phekai min roi lut ta a bom chung zo ka hian puitling kan thlan tak khami adar number ha kan chulu tanga chonin anoya hian khami adar ne na in thun zom phone number kha kan chulu le don ni ti chuanin kha adar card le a phone number kha in thun zom em ti kha in riat masak du chuan riat masak nge nge kha atha a office a adar thalak len phone number milo thonanga kan lo check don ani ti chuanin anuai hian proceed ti lo om le apola inziak kha kan metanga proceed ti kan met khan request OTP ti me turalom le don ni phone number kan chutlu tak ka khan OTP alo lu don ni chu request OTP ti apola inziak hi kan metanga ti chuanin OTP chutlun tur phek alo langta heta hian OTP number pali kha kan chulu tanga anuaya verify ti kan met lenga chon kan mezo kan ti hian alo langanga anuaya proceed to EKYC ti hi kan met leng ti kha chuan EKYC kan ti dan phungpa ngai khan akal to dona face capture EKYC zo face capture aron nianga he chu akal phungpa ngai in ria sa vek to kha ania ti chuan face capture kan zo nuwa khan verify photo te kan tia fel vek nuwa khan ti hian face verification successful kharon ti ta a ti chuan nuaya apola inziak continue registration ti hi kan met le don ni atia kan me khan hemi no pangchan chin zialuna tur pheka khan min roi lut ta chia ta name of child ta hian no pang ming khan yanga name in your language a poi hian name of child ta mi ang chia khan zia mai turani sangiral te ani chuan name in your language a poi hian sangiral te khan le maya ti chuan an hnuai lama hian date of birth te no pang gender te khatiang kha than tur kha ronom ta date of birth a hian no pang date of birth tur khani ti chuanin an hnuai le a hian child going to hi anganwadi center alo in da sanga in da sa lo chuan da chok mai tur ania chuan category a hian mizo ni chuan ST anianga vai te an ni chuan SC nge general an ni ti kha in zo tanga tiang chuan in da mayanga chuanin an hnuai boma hian residence type ti a hian in venga om het an ni chuan permanent anianga om het lo an ni chuan temporary kha ani le mai ni chuan ato ber na mi hi apoimo a hei hi he no pang hi rual ban lo ani em ti na ni a atlang puya chuan no a kan da arin noma rual ban lo an lo ni pon rual ban lo certificate kha an nei ngei kha angai thung ta ni rual ban lo an lo ni pon CMO medical officer nena thanga rual ban lo certificate an nei chawkin yes ti a hian da turani an nei lo chuan rual ban lo po ni se no ti thotur ti na ni chu ti chuan registration form mi kan chan fel vek to nuwa hian a hnuaya pola injek submit ti kan met le mayanga ti chuan
heti hian beneficiary registered successfully aron tianga anhuaya apola inziak dan ti hi kan mitanga nopang registration chu kan zo fel ti na ni